Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ashima Family. Saat ini Papa lagi mau berpetualang nih teman-teman nih. Yuk kita lihat apa aja yang ada di sini. Kita ketemu boneka koi ya teman-teman. Kita kumpulkan yuk di sini. Di mana lagi ya yang ada ya? Oh, di sini ada siapa? Oh, Kapten Amerika teman-teman. Ada dua. Kita kumpulkan yang merah dan yang biru. Nah, di sini kita kumpulkan. Kemana lagi nih? Apa itu teman-teman? Ular teman-teman. Warnanya bagus loh. Kita kumpulkan ke sini yuk. Nah, gimana lagi nih teman-teman ya? Kita ke sini coba teman-teman yuk. Ada apa? Ada boneka apa nih? Boneka babi teman-teman. Lucu banget teman-teman. Wow, kita kumpulkan yuk. Ini apa nih tangan Papa nih? Oh, pemadam kebakaran tapi warnanya hijau. Yuk, kumpulkan yuk ke sini. Mana lagi nih teman-teman nih? Mana lagi nih? Kayak ada apa ini? Oh, ini penjaga Squid Game nih, topengnya teman-teman. Wow, bagus sekali. Ya, kita kumpulkan ke sini ya, teman-teman ya. Wow, ini ke sini ada apa ya? Papa nemuin lagi nih topeng. Topengnya Bumblebee. Transformer teman-teman. Mana lagi ya? Yuk kita kesini lagi yuk. Kali aja ada lagi. Oh, topeng ondel-ondel ada dua teman-teman. Wow, hebat. Papa dapetin topeng ondel-ondel warna merah dan warna putih teman-teman. Mana lagi ya? Ada apa lagi nih teman-teman di sini nih? Banyak banget nih. Pistol tembakan teman-teman. Yuk kita kumpulkan lagi yuk. Jadi satu. Di sini teman-teman. Wah, banyak loh. Tuh. Mana lagi nih? Kita jalan ke sini yuk. Boneka apa nih? Boneka boba warna pink teman-teman. Bagus banget teman-teman. Wow, halo. Lucu sekali ya teman-teman ya. Ya, kita kumpulkan ke sini. Tuh. Wah, dia ngomong. Iya, kemana lagi nih? Ada apa lagi nih? Wow, habis. Yuk, sekian dulu yuk di petualangan kakak Ashima Family. Jangan lupa subscribe.